Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bago teberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbwata hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Chumuligerea karibu sana ase Ekeonga, Chinsa, Isano na Ibere ngorokwa Matlidah Obaigwa na kurwa sense moye manyererio nigo akorokwa vene nyaboke korende no kubolia buna ekiromoti nyiga ogenderete kuse weekend ngani yanyale waka anse kigo mancho muligerea na mangi agenderete ase Chinsemo korende ayo na yanda mangi na boko genda ko yanyorera eme ya Getembe TV ase chinga kichonsi na boigo nyaro ko nyorera app ya Getembe
digital erinde onyare kubwatia emiroberio ya Getembe TV na boigo Getembe FM asinchira ere engikerano okegima na boigo no kumanyanga Chinsa mochiricha online na bogo tonyora ase Facebook buna Getembe TV na boigo YouTube buna Getembe TV erinde tonyare gusanga asinchira ere eyobwamo kegima na nekero onguchaka Ekeonga Chinsa Isano na bire chabona mugaso nigongo chaka kora ase ebunge ya Kitutu Chache South ekero bono umujumbe w'Chinsa mecho umweshimiwa Anthony Kibagendi anyare koralia bene buna epara eyo yanyare kwagacho kusepare yanyare kubekwa elami kora Chinsa mochi anyakoe kuchia ititi na boigo epara ya nyaore na boigo kuchia gesika nigo bono chanyare kwagacho inse yokubwaterana kwa aikati ya barai au kora ase orugongoro na boigo nigo anyare kuboria buna nonye omujumbe okitutu Chache North omosike Jafet enyakundi kagenderete wakerwa ekoko buna nairo nyare gwikirania koroswa which farikyo icho nigo bono atebire icho ni chipara banyarite gutara wika state house na boyo kuboria omurai bwense anyare kobasira mwancho murigiriria orobotoro na sembeo ndino mogoko monene sana ipara ya itu ya nyakoe kogenda ititi ikigosoka nyagisai ne yekoru nyaore egende ikigosoka gesieka finally ipare ya rosiwe ipare yunko koimore rwere lami ipare mumaete history yae mheshimiwa Jimmy Angwenyi kerarengo mujumbe no mheshimiwa Richard Onyonka mbasugumete sana pake ipare ikabekwe design level ikagenda pake igachieka koreru budgeting igachaka korosiu. However, for about 10 to 12 years pare njanya korosiu ekeretu asobo chumbe ncheno mheshimiwa Kitutu Chache North na gotu abwaterana tugasuguma ipare iyo kabekerwe budget na abekerwe budget kabekeru nechi bese chichieto ipare ibono ya kolirwe lakini rende igweterero ekere bache kuimorere lami omuchumbo yo orogoro igachi ko mobilize abantu bache gotana nero tuagachire para nakyo omuchumbe gwe constituency endara ache gotwagachire para really asengencho no embono elami ya kuru igonga esokeraganga nero torosereti elami ekurunya bururu etira undi loop egocha gosokanya mataro nero torosereti naende inkiata ago ta kutoboreria epara bwente gotoroseria ni ntutuma ete chipara chibwente kubeku elami eyo is a road ya kore ya begetwe budget kare nchenere tukagenda state house tukasugume president ya nyare kobeka chibe sase budget yeyu epare ya rosi ekere na etana ne president na ba chaka number obaga toroserie bese chibe se chitari chia William Ruto chirweto mogukoe ene bango ya ito turuete nere gotwagachire para. Number 2 umuchumbo yo gotana na toroserie para chipara chia sobo chio moro mwe chisarigete ko bwechi ito echeto we maintain very regularly nkiatari ko irela mi yabe ke sobo na endonye kare chinguru tigarende na ende tomoro ki para abwende gotoroserie amasikani ne gento kia muhimu na ende ndetemba tebiga nonye mwancho murigereria gotigana nayo omuriki omonene ewikiama ya Jubilee moske Jeremiah Kioni nigo bono anyare kugikiria igitambukiro gya serikali konyakurusia chibesa chibonete goswa ase ewizara yechisemeka ukona kura ase county ya Embu nigo bono abolire oburai ebwe serikali ya Kenya Kwanza banyare kwenekia gosebara ibali bali me ya serikali banyare kwenekia buna ewizara yechisemi yanyore chibesa chiseine elio kogendera gosira abana abake baukina bono na boigo gochia gotinya egesaku kia mambe korende nigo atebire buna abari bonse bagendete koirera ega nigo babonete gwetigia emiremo na boigo kogendaka. Mtu mwenye anaamka asubuhi anasema ya kwamba watoto hatalipia shule. A person who does not think about the welfare of our children, he is not worth being our president. Na kwende unasema kwende huko unaelewana. Kenya hii leo hii ni boma gani haina mtoto ambaye anatakana kwenda shule lakini wazazi hawana uwezo? Wewe ukitoa ile iliwekwa na Uhuru ya capitation utuachie watoto, kichwa yako iko sawa? Na unaanza kuzunguka hapa na maneno mengine hatuelewi.
Kusurura bila ndege. Na ile mzuri ni mtu ya wanta aanze kuandika exit plan yake ya kutoka uongozini wa Kenya. Bosho alitengeneza kesho ya kila Mkenya kwa kuhakikisha kwamba elimu iko sawa. If for nothing else, a person who can help my grandchild, kwa sababu mimi sina kupatia mtoto yangu, lakini nikimpatia elimu iko sawa, atajimudu. Can you imagine? Ruto alikuta watoto wakilipiwa 22,000 shillings per child kwa shule. Ni kweli? Akatoa kule, akaleta 11, mwaka huu ni 2, kuanzia Januari ni. Nacha Mungu atuweka hiyo ni na yeye nyumba. Na wanaenda pamoja na nili yake. Akakuta watoto wakienda university, ilikuwa tu sasa ni kuangalia anaingia wapi. Ukienda kufanya medicine unalipa 26,000. Ukienda kufanya nini 26,000. My son paid 26,000. Leo hii mamia ya maelfu. Huyu mtu yuko kichwa ama ni bongo tu? Sio huyu alikuwa ameweka insurance ya watoto wote wetu ambao walikuwa insurance for every child who went to school. Alipeleka wapi jamaa? Wanaishi Kidiki, Moroni aliye nanda kwa okay. No mwenye no maratu za kia, bado wanatuchezea. Hapa analeta bocho, saa hii ako Kapsabet. Saa hii Mwaziri wechisemi omoske Emigos Ogamba nigo bono anyarire kuraria abene buna university ya serikali ya Open nigo bono ere ase rigori rense kose aborokiwa bonsi bari baragane kunyorera masomo ase university yo nigo era barachigwa kana school fees erenge ase ekerengo kia 30 kose ekete ase kerengo kia 30 igoro oyemia nekero bono akuboria anga serikali kuse anyare kwera buna serikali ngochire kuikirania emiroberi yonsi eri kwenekia buna university yo yanyare kwenana obokoriri obuya. The funding of universities, and the more students we have, the more programs we have in the Open University would assist it easily be weaned off the exchequer once we have that number, that optimal number. So that education in the Open University is lower because of the mode of instruction to the students and the flexibility of the programs that they have. And we're working towards even micro credentials, in fact modularization that we call it, so that people are able to get certified as they continue finishing their programs. We have suffered from a disease of excluding others from the system, and we have never realized we are sick society through exclusion. Now that to create a healthy society, we must be inclusive. If you look at our Vision 2030, we are talking about prosperity by 2030. But the question is, whose prosperity is? Who are these people who want to be prosperous? If you don't give education, Mwancho murigirira na agoska posio nigo bono speaker we bunge enene omuske Moses Ewetangula anyarie kuboria egati ya barai bari bakwamireria serikali batige korama abarai bari ime ya serikali nekero aburirie na serikali nerigetie koegwa kose nebonete koegwa chingaki chisaine elio goikirania amagendero ase ense ya Kenya. Tuwe na siasa ya kuleta wananchi pamoja. Tupunguze siasa ya matusi, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya wananchi. Wewe ukitaka kuwa rais wa Kenya au kiongozi wa kiwango fulani, lazima uheshimu yule aliyoko, ndio wewe ukifika huko pia utaheshimiwa. Wewe ukitukana viongozi, wewe ukipata uongozi pia utatukanwa. Huko kwetu tunasema ukiwa kijana kierere unapiga wazazi, unapiga jirani. Ukiwa mzazi wewe pia watoto wako wataanza kukupiga. It is the same pattern. So we want to respect each other. Rais alichaguliwa na hatuna mwingine, atafanya tamu yake amalize 2027 tumrudishe
2032 atastaafu aende kulinda mambo yake, na wengine wataingia. Ule ataingia pia tutampa ile heshima tunayompa Rais William Ruto. Unajua viongozi saa zingine anaona maslahi yake ni kubwa kuliko ya wananchi, anapotosha wananchi kidogo kidogo. Mwanzo muligiria gukora umuriki obutambe ase ekiombe kia United Nations umusike ababu na mwamba kakubwatirana no mwambasada wense ya China wochaiga asense ya Kenya omanyekanete buna hayana nigo abanyariku boria serikali enyare gwikirania gose goitaba chinkwana ase kira emeremo gose amagendero ali bagwikirania nigo bono abanyariku erabuna gwetira ase chinkwana na boigo ukoigwana gose ukwakira omukenya libaganyare gusanga ebirengerero byae nenjere yemo yo gwikirania omorembe na boigo gusiria amabe ali akoba gakwenekiwa anemono asensemo ya siasa. In our national anthem and in the call of Harambe, which means pulling together, and as we say in Africa, if you want to go very fast, you walk alone. But if you want to go very far, you walk with others. And you cannot walk with others without dialogue, without understanding. Where dialogue is missing, ignorance fills the void. Around the world, we hear rising voices of intolerance and xenophobia, amplified by online misinformation and hate speech. In our fractured world, dialogue is not optional. It is essential for building bridges of understanding and trust. It is in urgent need of great ideas, shedding light on the way forward, and open minds to bridge cultural divides. Cultural differences should not act as source of confrontations, but rather driving force for progress. To build a Mwancho muligereria abonongo korera Ekeonga Chinsa Isano na Ibere echabonu magaso korende ninchego kumanya nande asinchira ere eyoko ya chutia kikoraga Chinsa ikomi tia rero marago bagendera gutwara esabato enchano esabato ya masesenia na anena mono akocha kose kuro aiga Getembe TV ngoro Matlidah Obaigwa kuro sense moyo manyerio nere ven enyaboke na studio akabere Mike Wilson habonsi balibanyara koneke kwanyole TV chana mulioge asinchira engikerano ngobairaneria mbuya mono kendera gutigara ime ya Getembe TV Ekeonga kia momokusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abahonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tuta
tarire rero ase Ouru MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne, noga niko kolerwa live streaming.